Uba PNCM ubadiru kertong MDC jongka seng Kongres jongka khat pra mau khar penthor umkhra konstituensi. Akamit jongka khat sau terik urumpang halum siap ulapan ke jingkersan ning ba jongka ni kisnong ban penjob yang yu kumba wong ba kini kisnong lum siap kedai kisnong keba udiru utrai snong. Ula benrabru da kebong ba omla klem da songo sikat dei ya ke mau khar penthor umkhra konstituensi bakila penjob ya u hak election ke bladem. Keba watang hipor bakhimba kumba saupho sngi bo urai banyale ya kenik election na kenik constituency bar ula kuraru balada kipaj ba ki penjob yang yu hakenik kenti un yai tre sherhem banjada ya kejaj benriu na keba onwan ra ki an ki baskem balong tra ya ka kendo ka siap karti dustur kumba ula le hakitu ki por bomenshwa ban yukun persha ya ki bor sensar ki ba persang ban slot ya ka bor jengki romba snong nang ta ke building bylaws bat kumtar terter ula benrabru belada omdon mu hak tu gipor kata ki pajba bapli menta ki hab ban let shim certificate snong na DC office namar ba omdon rang ba snong shu Hati, hati, hati. Kandi kadi kendar na kumta joma. Na kumta ba make sure bagan jo. Bagan excel, bagan malhar, ka penthor kindi distraika. Ka lusa kandi defender. Ka malhar bisa Ndei tang na kabanta kishnong githao. Ndei na kabanta ka district council banna kabanta kari kasi baro away. Dan hakini ki kendiat benai hagaba dagaan kata kabagyong kakhasi social custom of lineage amendment act arajar arbulai kumjoro kumangang ya kisam kentai kisam sama lai thoda dagaan kabagyong ka administration of ilaka amendment act arajar arbulai kita kilong katok anikikan ya kibanga perisyang ban pendet kumba belajit yang banlang undang bidman hati sek council naga benda kisnong ditau naga benda kari kasi barok away bakum juru kibabun kiwi kan nina persang bantrei naga benda kabhagamiat jong kari kasi bae ke jongi namang itip pa boy kari kasi atipum kari kilai pamusiem kari tip por tip ha kari ka akor ke purom kari tipriu tiplay, kari kitray mulok tray jaka, kari kepada ni kidor parsnong, kari kepada ni kidor pardong, kari kepada ni kidor parsna, right, kidor par hima berkumta ter, isnong tenak isnong wasibun, ya kating don kari state council, hadapan yang pan penek pensa, haduk mentagi ni kiski, pada don district council ngangai pangindon dor parsnong. Gambar di council minum don barkur. Pada gambar di council minum don try jaka, try meri, try muluk. Hendak is ngawo bakating don ke di council kalau lang sisa katingkar ko na kabanta jungi kinang samsnang jong karilong kasi wa ke jongi. Pakam dong aku menong mi kemat kalang ban penne ban pensa ban kentiu ya kiriti kinustur ya kaburang jong kari kasi la kalong hakalo kono ko benta banda banker na kino kijing syayurai lagi long nak bor juga sarkar lagi long nak bor jong ke an bafer ni hatan ya ki hok long trai ki jongi tum kiri long khasi hakali kari long pae ke jongi ya ka ying bisan juga di council board takam jong aku nong bi mat kalong ban pai ke bhagamya jong di council bat jong kari kasi baro kawai Kumta ki porosnong ki porlok balajo nisnong thu ya jundang jong ka district council nama dari ka district council toba kutok ya ni hakino kino ki banta jong ki riti ki dustor ki jongi komunong me thma na persang man pendap tak bala nangek scam bakani ka election ka banta kinang ay di ngersar nga komunong me thma jangka mau karbon thorong kra konstituensi ban pendap iki kami badang sa di babun di banadi ban pendap na ka benta kari kasi ba ye ke jongi hakini ki khanjat jogane election menta hakisi bon ka jingater ko haki babun ki benta don ki bayater ko ka ek article lais pa new boy ka ek sir shedel khanjat lese bapin sai ki paj banang sosnang
Kajinya per artikel la Spanyol buai baga siksidel kalam tang kandiat katu kali benta hak siksidel kadang tang kam kendeu kam siap kam don ya kam marpo kendeu kadba hak artikel la Spanyol buai kadang lang kam kendeu kam siap baga kam baide baki marpo kendeu hak siksidel kam kan syai lagi anjung ke parlemen lagi anjung ke state kiraan bandang terikam kata artikel Spanyol buai lakran syai bagi anjung ke parlemen kiraan bandang terikam haka rigasi ke jongi ladang iwan ra ita artikel 371 nilai Spanyol buai punta apa itu jori artikel Spanyol buai pada siksidel kadang kendiat tikinya per oh yang berpai koi kalian kadang kecing mentoi kacing don ladang iyo ika artikel Spanyol buai Tendre kacing penjonga kumu MDC kan bahasibun ladang itap no yaki marpo kendau haka paragraf kebalai juga siksidel tepno yaga ang kebong ka anjo ke parlemen ka anjo ke sarkar jila kamlapan terikan haka paragraf kebalai juga siksidel ngatai lagi wala ika siksidel ke batlan kan long tip kum ka artikel Spanyol buai na kebenta kerilum pasti ke jongi kum ta di porlog inde wan sukho baka ka ei ka siksidel baka ei ka artikel Spanyol buai pada kerilum kasih jongi dakwa bahkan raj tak kilo kejengnya dan kam benta bahkan rahat amendment juga siksidel ban cabi ki marpo kandeu bakun juro ban cap susu ya ka kendon ke bong ka anjo ke parlemen ka anjo ke state ka namna ban treikam hati benta juga siksidel katung ka paragraf ke balai na thalai barok nginya kwa ya kata na thalai na marba ladang iwan ra ya ka siksidel ke baklan ka dei ka nong kenti ka jongi Henry ladang iwan ra ya ka artikel kamdei kan nongkenti jongi kadi kan nongkenti jonga sarkar jila hakini nanti jonga ko unang me khamat hakini ke ar laitem menta laikan do sibon kijingya ngakan ma makan kopor araja khatsau apakah high court karai ban penduno ya ka jitrikam kidor barisnong Henry ko unang me khamat kumwa siya matopor ngalayang skam triang Banyada ya kidor barisnong kamper ladang perisha ya usia minister atau por perisha ya sarkar kamper naman mga sneuto berlangam yang skam ban perisha ka sarkar ikumba kakwa ban simnya ka kamu ban pendono ya ka bohor tu jalan barisnong daga bawan ra ya ka tagabatyong ka headman ordinance dapat bakti berjahat ya kirang basnong. Aga tu kapor ngamban seven yang rangba. Para bang yang rangba ngaken mau ha kasorkar jelah tu kapor nganamong ka kongres parti. Nganapong bu siam minister. Maka kongres parti na Delhi bagmanga kumu kongres siam nginom manra ya tu kaan makerten. Lawan rakyat amat kerjang bau nunu babat arkam dewan magno jinglong MLA haka bakor ketukaan bawan rakyat siu minister dan apa mana kongres nama ngaruh kadi kongres dia kumno mana rakyat amat kerjang dari dia lagi Henry namar bawan rakyat amat kerjang tentang na katau babisni ya nga banganang siyam banyaday kita barstong kata kaan kam terikam hangne kapau dia ke jingbi jong kinong yelam haka sarkar haka tugas ngam bagata kaan ka tham terikam baga khana ban mat nga jinglong MLA jinglong MDC bat ngalong komne mangalong baga basnya utunan kelong habang apil ya karai juga division ben hapo Supreme Court ka Supreme Court ka pensan banong ba himla bankang ya orang ba senang berterikan nama laibor ya ka kung paragraph ka balay yung ka siksidel megalya building bylaws kabang ni harlum kasi yim snowtenan ya ki kendang di berterikan hakade ka bylaws
nama ketek ka khom than ye ki babon ki nong snayin snasam ha ka tu ka por na kan mau ha bangawan ra ya ka wei ka bailos lajong ki district council kata ka bagyong ka khasil autonomous district council land and building regulation rules arjar khatsan hakane ka bailos ka jongi ni kham da strict than ni kham da perking than kasulong karukam bala kumdu kaying basna de bandonu competence engineer upan sign hakano ka drawing de ka estimate khnang ba kanong baskam bagya kami ka bailos lasna ndei na kami khalia town country panian lasna naka establishment of town committee khakne span report to the district council Hendrai kami ka bailos ka pabenta lasu pentrai baik tangya ka ka papentrai kam daga sorkar me khalia bat kani hadu menta ngam wa pan menjor namanga kwa bala kumno ka bailos to ka district council ka basna ustim arja khatsan pentrai kam daga ta ka banya hap kat pung ka dilong to binong sosnong di jomi Nisnaya ka bailos naga establishment of town committee khakne span report to the district council Kapai day berkisnong itau, berkis katpung kacing long jongi, berpanang berkingkan, hakajini day berki ais nayin. Kapai isu kena benda kalong, bagi district council, kadar dia kawai ka an kabatong, kakasir autonomous district council, land regulation and administration ajar abuai. Hakabai yang dijaka di puta. Ndaran kamsho barlay house of registrar balsiu yaga dor ka baheba ban registrar tangga district council haidor ibaret tabang pizza yo ya kata ka lantai terai certificate kata ka abiang nak benda kinong sosnong tangga ngasipa berpergian mang lebi kinong sosnong baka por basna ya kan ka bil ladam don ki priyo ki bara kham rang ba Banya thir, banya time ha, sakhan dia, jandu bor kirang basnong, sakhan dia, janlong nong sungwai kitrai kendo. Boleh yang kumta, hakapar basna ya kani kapil, kani kaan, om kawai ka kentin, tang ka kot kendo, baai ka district council, kani ka kot kendo ba itu dagan. Hendrai kom unang mikmat, bala kamrang ba, bala kami ngong kalong bata. Kadulir bala tho da urang basnong. Bala sakhi da kinong elam snong. Kadi banong ka kot dulir bala itu dagaan, katong ka section ka basaw. Bagino ki farm, gino ki institution, gino ki companies, habatiwan, banpang ni kayo menjuara district council. Nginong kali yo khajna katno ka district council. Ngin kali katno bila palaikam ya di priu jogi. Hakawai makawai ka companies. Lem kunta nginam ajing menjur. Bales sa kata kanirang na kabanda kayo kam yo jam jogi khon samna. Kalau dia pa ya ki mapan hapai kemat. Banginang la ya kabanyo lat halakari. Lajong makumba kalang benda. Kamdon kono kacin perking na kabenta di companies ada di ile bagayo kam yo jam ibabon kiwai kam di banginan le ban pendek la kalong ya kasnong katau kakur gajal akit kahima roy kapar ayo kam yo jam bar kiwai bom unang me thamam kadika kamram jonga la kumno Wanya sai na kabanda kabita biang jong inong song ke jong ye. Ni dai ban mau ha kung inong song. Bagajing don jong dia. Kuat paper jong ying kasari paper kabu yang ni hati dia ladang don ki anji basai. Ya don kam ki anji basai la karong ha kono kabanda. Kenang ba? Haba kadon ka anji basai. Lesser lagi dari hakim kasari, hakim kodo, nyumdon jing ya, nama lak kedeu, lai bor, daki anda ber, jongga district council. Andai kami snowter akan tak kalam, bahkan no karai juga terborkur. Ladalai syakur do, tinong
keladuan ke statiuk ke petiwang jong ke darbar kur nah kalau kan kecuk ke dalam ini mendai syokan syuejit nang bikmat klem dah besar punya nah kalau ke election penjit nang bikmat statistik council kalau ke padon kambha namang isyap ting yo ada di baka isyong tier harap kejong gari tanah kadau bagi antim fan ban yada yang tak kalau pun binang syok senang aku akan tentu ya bi bahkan yada bukan yada election ban dapat hak bah ban nampai hang seni setai katong jong ka jingjong kalau katong naga benta ban nang kampen hasu ban nang penjanaisu ya ka jingtrega jong ka disekong kumta haga arbuai tarik yang ini pai ba ban ban shon ya ka syap haga dur jong ka